Pardonnez moi, Madame Tomašić, j'ai dit monsieur, mais je m'excuse. Hvala lijepa. Je vous en donne la parole. Zaštita osobnih podataka veliki je izazov današnjice. Građani su meta agresivnih marketinških kampanja usmjerenih prema njima upravo na temelju njihovih osobnih podataka koje marketinške agencije koriste mimo njihove želje i njihovog pristanka. Takvo curenje podataka nije karakteristično za državna tijela i institucije, ali u dijelu javnosti postoji druga bojazan koju izravno vezujemo uz državu. Veliki dio naših građana zazire od pojačanog nadzora i sumnja na neovlašteno i neutemeljeno korištenje represivnog aparata i tajnih službi kako bi se ograničila njihova građanska prava. Ipak, bojim se da bi ovakav prijedlog direktive značajno otežao rad policije i obavještajnih službi. Zabrana obrade osobnih podataka koji se odnose na etničko i rasno podrijetlo te vjersku pripadnost predstavljat će veliki uteg pri istraživanju i procesuiranju ratnih zločina i terorističkih napada, s obzirom da ti elementi u nekim slučajevima predstavljaju glavni motiv za takve zločine. Hvala lijepa. Merci, Madame Tomašić. Monsieur Obermayr.